kang sir chi bai le chi bai I zona kimti ka hanin zo chongan mo menga hey tukin zinga MFA office ko ta changin in han swak don ania engtia ngin nge nau pangti hi in kal thak pui don tilai khamila soi sak ta che Delhi theng kan flight anga leng pu to Delhi ani anga chuan Delhi airport a hian bus kan be fel sa advance depo kan pe vek to ta chuan airport a min lo receive anga Delhi a night halt lovin kan kal thlanga mal pui muna in camp te in han ne ania I engtia ngin nge nau pangti hi I an mi zia te po in she chang ve tho khato vya wanga I engi an mani chungcha nga hian han soi du shim te ne yem kan thre dangin tuna kan no pang soi tur junior boys kan an ti hian sangni som January tanga December 31st sangni som pakhat in kara piang te khan ya omzia chu under 15 kan tiang khan ni chu bang chuan an la puitling lova an ngai to na te po ngai ni tlem han child is de na kha om thina amaro chu hei kan kostele te to pin khuta kan kem chung khan motivational speech te khatiang class ka voi ni kan ne ya tum amasa in Dr. Henry MZUMI kan soma nin hun miron nei sak nuwa man jan lokhan sports psychologist mo vanal du saka chinga venga mi in hun miron nei sak le khatiang khan an ril rungai to na lam te po kan soi telani a football le a physical fitness pialama khan chutiang zong chogan in enkol and in enkol dan po achale mai ni he kan shat angin national tuna Mizoram represent tu te hi kumsom panganwai lam anni ti la kan soi so lawang chu he anni ta na an hun voi khat experience na tur te ni a chu tianga nga in khel ground chunga an khel dan tur mai ba kan ril ru lam thlengin enge mason na lam kong an zo puya lobom le ani chuan nang ma bi ka hanin zo tila national level ang in han soi taila he voi engzan nge manager ang hianin team te lo shwai to ka shuai ve nol to ke hi kein man na rei ve to a hei tuna ka kom som ruk pali na te ka mang ve to a Santos ringot poi qualifying nen chuan kan champion sang ni som pali ka voi nga ka shuai na ning ka ria under 16 ti te Delhi te Garbetha West Bengal te chu le engani ane om ve voi so malatin lo point ating te via wanga to service at the Mizoram tan alole mai ke kum het yang zat nuwa po he vo in ni thlengin no pangtel hui khom thenia Mizoram tan chuanin kan football manager ne hlu takani ani chuanin manager angin emo player angin emo po ni se vo engzang Mizoram tan hian trophy lo choi ve to trophy takhi nya kat la choi tam lo chu Santos trophy kha kan choi Kohima an gold cup ming ka theng hil ta chu ka choi ve to ani deu mai a pon lama chuan galat trophy choi lam taka hian galat tuang tam lovani ani chuanin he khudlai in kem na hmuna te eile in lama te poni se sumle pai lama te poni se in manage na shima khanin tun in elna kalna tura hianin harsat na to te in neyam nilove he MFA lam trang hian sumle pai nei lo mela acha ber hi kan du ve a tin tuna peichuan pai lama jugin khel tur kan ni wang hian kan diet system te po kan thlak ve ka kan kem chung khan breakfast lunch evening tea dinner tiang khan kan kal chan ve ka chunga po chuan helai kan mu theng a tra fruits lam te thlengin kan in pe ve a ti khan ngani kan in buat sai ani a mes lam te po ani chuanin in no pangte enge vai ngal sang to na enge inza mem enge in ring to kem ania kan in bo sai na tra kan coach te hi an tra khop maya fitness lamte an ngai poimo kan beina sa fitness lampo nia vai ho hi figure kan tluk lo thina hei kan disadvantage ani thin lang puya engpon sa fitness kan khum sim chuan ngal sang ka jungal toy kan tlan pel meng chu har sa nom lo tura ka ngai le an no pangte ring to chele me ani chuanin sir hei tuna kum som ruk chuang lai me han ni to amai ro chu kum kha chu enge kum mai lo ni sela ni hei bula kan chela tlangwa chazek zok le MPL
club pa hianin han khel ve don ta chin la Mizoram chunga nga eng club pa hian nge khel chak han soi ve re te ke chu MPL masaber for voi khanna te khan club kalania FC kulikon kan ti thin ka ke ma en kolchin nge ni ka boi pui berania khang tan te khan kan hun line ni se chuan han khel ve cha kum khom mai adang an hulam mi chu MPL lama hian kain mang nge ni club lama gen mang to lawa angai om khom mai FC kulikon kan han tiang te pu ka ala sir hei voina tlong takin inzu thlen thla kan du sak pui chewa inzu thlen thla khuna po thatta ka en naute anin khel theinan du sang na sang vegan tuân chum hi với anh zat nghe nấu bằng lâu xoay na tour ui cái shit chiang mi lo vui li mo vinga bên yang lâu xoay về nó to ni mo ni chan experience với inga to le nga anh đam do hinge hek berchin spray hek ber spray ani chan ele in lama te problem te in tong ngai em tong ve zeu zeu o anh food poisoning ti vel mo tiam ve zo ve zeu zeu ale ani chan tlang ta kain ka thenan du sang na kan han zo a o ale kan lo me players te hey an so main biang biang na hun rei lo te kan lo manga nga hey an mani hi an lo biru chu chu lo tu ra ngai la an phur to me lom khop me a hello lu bel zela nung la ma chang san ni in kom chanang a tụi nghe hết lại chu te hi in ming lo sai teu som te à omega omega rembrota isaka Swan kan in ming kan lo zot pezel don so loma loma victoria Victoria som kiba so kima enok anok nang rema rema zorama rindika hindi ka pwede republic oh heta remsiama remsiama pwede ram veng thar veng thar ai zol khwa lo ino mem tu tinge en khwa change na lunglei e lunga leng to em leng lo i chu achung de ngai na chap chin em lung lei langwal hi chap lo i chung de neng ting ye anron tha chem oh tha ale kal zot velawan ming hemi donkima lutea in phur to em ani chanin wholesale question kan zot teng so tunge I inzinga bunui berchin tuwa kok to bro ai ani le zui tui thei berang khai no mem donon donon deu ziang kha in phur to la mem Mizoram tan thei to pin su chuang em ani le tung bele lok don ani ma sai sir chi bele Baile. he voina in han swak don ani a import to em sir Phur khop mai. he kan lo sha danin national level anga te trophy choi thei tak mai ni a he ton chuma Mizoram team ni han shwai le don ani a no pangte I lo shwai to achangin trophy engza ngi lo choi to Ni e Mizoram team hemi MFA na tir chua. State manga hianin a trophy hi voisom borvel ka choi to voisom ai chun tlem lo in ka hria ka chu danin. ko cha po trophy tam tak lo choi pui to
he ina han zui do na nia a lo thon om lo hlei ka sha ani chuanin inno pangte he hunrei tak selection uluk takin in han nei nuwa hunrei takin han enkol chawa nangma bika inno pangte in enkol chaudan tele engtiang nge training te inkal pui chin ti kha mina soi saklei ta che nia selection ni kan uluk ang renga district danga tangten district thoi tu te train no pangcha ron thon ru kan ti a chuan aizol changin open trial kan ko boka tin selection ni kan nei re ya kan kem chung kan kem po khanin final selection ni kan kem pui lova probable kan siama mi som ni pali kha kem kan lu puya apa sabera chuanin mi zathum bor veleron kem trang khanin somruk ve kan la a chumi zo som thuma kan thlali a chuan ni li a kan thlali a chuan tuna hian kan kem chua don vela khanin ka ria final score kan siam thei chawa chu kan uluk wangani engemo kan lau thong ve thawa injury ti te le performance hi asu ve kem lai chuan training lai chuan khate khanin uluk dawin te nge selection chu kan te ya chuan training chung changa chuan nia hun hi kan nei tam lo chungin MFA phoi tu te an fela thei to ban chu a residential camp kan nei ngala karni borveli residential kan nei mana ta hianin jeng le tlaya training kan nei theya fitness hi kan uluka tuna hian kan no pangte hi kan fitness chu a level chu sang view maya thei to kan chu training po kan hun nei lo nge kan hun nei toy ngai tu chuan a thavia bin ka ria ole alom ome ani chuanin kan lo sha danin khutlai mun in khelna tura hanin group te khanin hanin chen don ania engtia nge ka ha mizoram kha eng group nge kan om don ti tele khang group khan eng state tinge om ti te khamin han thlir tu te na sha thiam thena min han soi saklela le ni national junior boys hi India ma hen tayar won le tuinan thena tayar won hi tlema state athiam deu ani tayar tu hi nge athiam vak lo deu han ti la tongmoi lo ni lo sela te khan thena tayar won a hen kan oma tayar won an tim som paruk kan oma group A B C D in thena group da pali zel kan oma ken hi group D kan oma kan om pui te hi Chandigarh Chhattisgarh le Maharashtra Mizoram kan ne ani chuanin tuna hianin nangma bika Mizoram junior team ti lo hi team and call lai te inayem Mizoram chunga tak hi chuan tuna hi chuanin ka nei lem lawa MSC noi hianin non residential coaching hi ramhlun center ra chuan ka oma chuan chumi lawa chuan academy hi kan nei under 8 atanga under 14 chu ando mai ani chuanin khutlain zukan muntura he ive khatal nani to lawa nangpo enge state chang te an khel danin en chawin eng state hinge mizo te tan hian to kher pol be mizo te chu mizo chanin kan da sang bera mai ro chu nangni khutlaya muna zukal chilin ni nalaya eng state hinge mizo te ta na enge kan level puyanga in khel thiam ve tak anga I mu te kha an omem ni ama kha chuan han tila Manipur te tiang hi an sanga Mizoram ne hi chuanin Manipur le Mizoram ani hi chuanin football powerhouse hi ka inti ve a eng level a po hianin in chak chok zak ang hi kan ni ve dewa tin tunlaya hi chuanin state hi an ron tang khop maya chu tianga han nuai chia deuh tur te poi an om vak to lo an thatlang pui to in ka ria ni India ram hian football na man sa takin ma kan so na tiro hei vai zai lo deu turanga kan ngei te po kha academy an hanom chuanin thatakin an ronin en kol chhuak to china ani le sir anin sir hei mizo no pangte zinga in hantal chawania nangma bika mizo no pangte mudan te an weakness se mon strong point demo kha ngei dan zau takin ling se min han soi sakte che nia mizo no pangte am sabera chuanin vai kan thlok lo na baka chu ami a technique a hianin kan hiam thina mar ha tun la hin ma kan son viawa academy ne te le
nghe reliance sen thì hiện rong kal pui nu hi chuanin ma kan son viawa tin strength ga hianin kan hiam jawa kan name big deuh thin mo ti ania so ti ni lo chuanin han midang aya han hiam na tur le han in sita tur em mi ka mulem lo ani chuan an ankle tu ber ko